ya airtime. Airtime? Yes. Yani nuko airtime mugi. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Le numéro composé n'est pas accessible. Yes, what's up my people? Mumeze gute? Nifurije kwanza amahoro menshi. Yes, twagutse kandi na Dev bombokora muri takura challenge. Are you ready? Umunsi twazana ibintu bishasha n'ababwiye ni vibe bishasha, ibintu bishasha. N'umunsi tugiye gukora takura challenge n'abantu bagiye batandukanye. Are you ready? Dukurikire gatanu gumiza amaso yawe kuri ecran cyangwa kuri video. Yes, twagiye. Salama dad. Salam. Umeze fresh. Mwanene. Yes, witwa gute se? Nitwa Umurerwa. Yes, Umurerwa. Yes, nafite utubazo nshaka kubaza. Are you ready? Yeah. Yes, nashaka kubaza. Ese wambwira capital cyangwa umurwa mukuru wa Europe? Europe. Europe shahaye. Wese basigira umurwa mukuru. Ariko urama umurwa mukuru wa East Africa Community. East Africa Community. Siego. Capital umurwa mukuru. Ukumva Kigali East Africa Community siego. Muri iyo nyinshi. Yes, so wambwira magambo nani meaning ya airtime. Airtime? Yes. N'igihe tunda wese namaze nuko airtime mugi. Akabaza kanyuma sibyo akantu byo gusubiramo n'ugatsinda ndaguha hari igihembo kinini cyane rwose sibyo kandi nakabisanzwe wumva umenyereye nakangaka. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Le numéro composé n'est pas accessible. Biteganya pisira bukandi. Le numéro composé Yes, salama bro. Salama. Umeze fresh. Umeze neza kabisa. Isi bakwita gute? Bani Kakizo aka Kaka. Kakizo aka Kaka. Mbese gambere aka Islam. Aka magambo yose. Nagataziro naka abantu bakunda kukwita. Aka magambo yose. Yes, Kakizo. This next kibazo nashaka kubaza. Ese wambwira umurwa mukuru wa Europe uko witwa? Europe. Umurwa mukuru wa Europe capital naho urabaho bro. Naho baho. Yes, umurwa mukuru wa Yes, ntabwo mazi kabisa. Yes, ni East Africa Community. Umurwa mukuru wawo. Ntabwo nisi. Nisama nashaka kubaza ese airtime bisobanura iki? Airtime bisobanuye amayinite ariko biri ngendumva mu bintu bibiri bisobanuye amayinite n'umwanya. Amayinite n'umwanya. Utise umwanya kandi kuko n'amagambo abiri airtime hari umuntu ukubwira ngo umwanya urahenda cyangwa igihe kirahenda. Igihe rero ni iminota nyine umuntu aba ari guta. Airtime twebwe tubyumva ko urumva air time igihe nyine cyo kirimo kirafata. Air time turumva amagambo abiri air time baba bivuga nyumva gutyo. Yes, hamarase mutyo nayo mutyo ewe nanjye mutyo. Mutyo ubundi ni bano ba jama cyangwa ababogo bacuruza ba mutyo
ndumva ari cyo ngiye bambizi meet you numva meet you ngiye nawe meet you okay yes sasa kakizo hari agastaff nashaka usubiramo nugasubiramo ewana ndaguha gift nugashobora ndaguha gift irateguye hari nakangaka. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Okay, ako kaboro rero reka ngerageze numve. Ni numéro composé de partie de votre stomac. Yego reka subire kandi amukumva. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Ok, le numéro composé de partie de votre stomac. Ah man, non, comment le numéro composé de partie de votre stomac. Yego. Arrête de m'arrêter. Yes, Kachizo. Urageje bro. Merci, ça va. Yes, salama sister. Salama. Umeze bon? Meze bon. Yes, wakwita gute? Nitwa Hope. Hope. Wow, Hope. Noneho sasa hari ibibazo benshi sinshaka kubaza. Are you ready? I'm ready. Yeah. Hope, ndashaka umbwire niyo kapitali cyangwa umugwa mukuru wa Hope. Umugwa mukuru wa Europe. Yep. Nja kapta city sababu. Kize, yes nabwize. Wawita gute? For sure. Aya. Yavuze nja kapta city. Yes, ngaho kapitali basira EAS, East Africa Community. Umugwa mukuru yawo, yes. East African Community si nja kapitali. Gute? Okay, so ushobora kumbwira meaning ya airtime? Airtime ni yes. Ni nk'amayinite right? Amayinite ni ukoresha uhamagara. Nese hama meeting? Meeting ni kubyo explaininga. Ya meaning yaje. Meeting ni ukuheza amayinite. Okay, so Hope, noneho sasa ndashaka usubiramo kano kabikora sibyo? Yego. Yes. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Yes, come on, try. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Yes. Ndakeka. Gerageza kandi. Ujyanye. Shekanza kongera kanyumvisha. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Turadufunikiye. Mvuga France ariko. Ukunda English? English. Okay, niyo mpamvu sasa. Wagerageje kabisa. Umeze gute se bro? Witwa gute? Witwa DJ Oxla DJ? Yeah. Uri DJ se? Yeah. DJ atukumenya DJ Oxla. Yes, DJ Oxla. Ngiye kubaza bya bibazo nyine. Yes, urambwira kapitale y'umugwa mukuru ya Europe cyangwa y'Uburayi? Banza. Y'Uburayi. Gerageza. Addis Ababa, New York. Banza ari Addis Ababa. Umugwa mukuru wa Europe. Europe, si Addis Ababa. Ntabyatsi. Wese ngambira umugwa mukuru wa EAS, East Africa Community. Sana urumva u Rwanda ruri hagati ya East Africa Community cyangwa urumva yaba ari Kigali. Umugwa mukuru wa East Africa Community. East African Community. Yes. Kirageza ndabizi urabizi. Dodoma se wapi? Kikirananira. Ngaho noneho ngaho mbwira ubusobanuro bwa airtime. Ubusobanuro bwayo. Umwuka w'igihe. Ndimubona ko nguko nabisobanura. Airtime ni umwuka w'igihe. Umwuka w'igihe waraye.
Yes, ngaho rero sasa subiramo kano kantu nugashobora urabinkomye kandi ahita ngo gift yawe sibyo se nakabusanzwe umenyereye bitari ugiye guhamagara. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Du numéro composé subiramo reka subiramo kumva fresh bro. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Le numéro composé ntabwo bikunda ntabwo bishoboka ntabwo wapfa kubishobora. Bro asura fresh kabisa. Ya salama sister. Salama. Unaze fresh. Bon. Yes wakwita gute? Banyita Kelly. Kelly amazina yose? Iribagiza Kelly. Wow iribagiza Kelly. Noneho sasa Kelly mfise ibibazo ngiye kubaza. Yeah. Ubu dukurikije wese? Good. Yes nashaka kumbwire capital cyangwa umugwa mukuru wa Europe. Europe. Yes. Europe subigira capital city ya ntabyo wizi kweli? Sure. Nuko wakoza capital city ya Africa na yubaho ni Europe na capital city gera. Uri gukotera imbere ya cameraman. Na capital city fit na capital city. Serious? Yeah. Ama East African community. East African community. Capital city cyangwa headquarter. Oya capital yawe. Wapi nayo nzi nangira nani yubaho. Ngaho basi ngiye capital ya Dubai. Dubai na Dubai kandi ari capital city. Yes ko wavyize. Wapi nzi ko Dubai capital city. Kinyoroshe? Ntabwo noroshe. Noneho sasa ariko ariko dushaka gusubira mu sivyo nugasubiramo kagatora fresh ndagukoma hari aka gift ka bien kavuye muri shop cyane. Yes nakariko dusanzwe umenyereye nakangaka. Le numéro composé Bon, muri French. Veuillez rappeler ultérieurement. No try. Reka twagiye tugira inyubisho Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Come on. Le numéro composé n'est pas ici. Bon seulement. Mais après, ultérieurement. Are you serious? Gerageza kandi. Niyo nabikora ntabwo wabyemera. Barabibona. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Oh, le numéro composé n'est pas ici constamment. Et après, ultérieurement. Niba Boston. The French nayozi. Ariko watryinze man. Yeah, na trying. For you do just yourself. Nibyo. Ariko mfurikiye Dubai ntabwo ari capital city. Dubai se ni iki? Dubai ni iki? Dubai ni capital city. Hano gihugu bari kabiri Igihugu so ya. Kikaba na capital city cyane. Ntabwo Gabizi yasaba nibeshye. Ako nabanza ko Dubai capital city. Yeah, that is true.